Motai wa maundu mame kumukanilie wa gavana wa kaunti ya Masaku ni kwa Nyamai ni wathingilila kana gavana wa Vinya Ndeti ni weoteka vyu kuli kuikithia ni weanisia mawatho ala wanengie ene ndima Masaku ona gutwika mbunge ya kaunti ya Masaku kufikia umuthi yaisa kuvitukithia budget ya mwaka wa 2026 kavinda ni kau na minister muveani wa Kinandu serikali ni ya Masaku Catherine Motanu ni wabuthisia amwe mama MCA alame kwasia gavana wa Vinya Ndeti ndathukumite ainene achathine kimwe cha mathiko wodini ya Mua Nyamai ingi ni wawetakana ilembeta ya Ukamba iungamite itina wa mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kithirone chake cha kukitia kivila cha upresident usakwanini wa mwaka tuendete Karo Munyoki na ilivote Inena kavindani kala evikite chathini kimwe cha Mboya na mathiko wodini ya Muava kaunti ya Masaku ni kwa Nyamaini wa mekithisia enendi kana gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti niwe yumbanite undu vatonyeka kuthukuma enendi o vamwe na kuyanisia mawatho make ala wanenganie vate kusioka na itina ona kutwika memba mambunge ya kaunti ya Masaku mbikia yavu mayaesa kuvitukithia budget ya mwaka wa 2026 na 2027 It is too unfortunate kana umundi matinga maitu maile luni award and me ni ujitu unena itinga ndena mauta maitinga nikuithi wa budget ya county ndeso kutukira ni MCS. It is too unfortunate kana siya na isi alito suka skulu siya na isi alito suka skulu and we talk pastor budget simbe tukidie kuina basari ila muna inga wega vana wavina etu alilete kuosa evinda mbaitu tambo boyana atuibo ya atongo imaitu kuumba itu idie we are ready as a county government Machakos kuthukuma ene ndima Masaku tutongeweni ya excellency governor wa Vinya Ndeti okavinani kauniko ni umya wetano kula kuimba ya Mukamba yende na kumukwata kwoko mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka aiweta hata wendongo ila itonya kumathukuma Kenya undu vailite na kuuve na vata wa kukwata Kalonzo kwoko nikana kuosa kivila cha president wa nthi ya Kenya unyuvanini wa mwaka ukite wa 2027 na ba Ukamba twizikanaka mwene keto wakake kata na hivi tuungamite itina wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na tuyase kana Ukamba ondu is not for sale no Ukamba ondu uroga na itu isikana tu na mwanake wa itu ulatumbite akabikoke kana now is a presidential material is a presidential candidate with our Dr. Stephen Kalonzo wa mbaitu inu mwema Wiper inye inu mwena Kalonzo Musyoka ni mugwati ya Kalonzo Musyoka na gavana wa Vinya Ndeti nake minister muveani wa Kinanduva kaunti ya Masaku Catherine Motanu ni wavuthisia mwema memba mambunge ya kaunti ya Masaku alameweta gavana wa Vinya ndathukumite aiweta gavana nuthukumite mwene nthi wa Masaku nduva ilite ovala yingi wa makuli ya maende na kumukwata kwoko na kwithiwa na umisio we work nituthukumana nituthukumite mwenye anasema hatojafanya kazi have your mental analysis done na mwenyewe kana na mama athukume eka kuuma mutongo hii my friend there is heaven na heaven is here and now mwetuma alama tuungamie na hii kwa atwa ni kindu kitane musungu lethaji wewe lethaji wewe isitwa yawa bina yawa etwa uhivyo kwati weichwa it is going to kill you. It is not going to kill Vinya Ndeti. Ndilivote ya vilingi wa mauvo kumavao dini ya Mua kaunti ya Masaku ni Karo wa Munyoki.